Steve Whitaker, nunere taibete Donald Trump, die hevditneke de bi malbaten rehinen Israelire ragihand, kuheta niha di danustandinen bi Hamasere ti peshketin chenebuye. Virevshe di danustandinande veki pir tevlihev binav kir. Ev shirove di demekede hatin kirin, ku Hamase peshniaren ku di konaksa Davide hatine peshkesh kirin red kirin, u danustandinen nerast rast, en ku binav bein karia keteru misreli dohaye hatine kirin, ki hishtina astek be enjam. Devletin yekboyin Amerika'ya, ji tima soya danustandinan vekişand. Whitaker tekeskir, ku Hamas biniyeta baş tevnegeriyaye. İsrail ji baver dike, ku Hamas heul dide ku bi direjkina danustandinan hezin sweli şerida sezeye, ji nuve avabike.